Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 152 of the Afrikaans reading of the Quran. And we are busy with the Heilige Quran. The Heilige Quran, and we've got the Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. And the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 152, hoofstuk 7, die verhewe plekke, en surah 7, surah Al-Araf, afdeling 15 van hoofstuk 7. Die vervolging van die Israëliete deur voet. En die kapteins van Farao se volk het gesê: Sal u Moses en sy volk toelaat om in die land wanorde te skep en u gode te versaak? Hy het geantwoord: Ons sal hulle seuns ombring en hulle vroue spaar, en waarlik ons is sterker as hulle. Moses het aan sy volk gesê: Smeek Allah om hulp en wees geduldig. Voorwaar, die aarde behoort aan Allah. Hy gee dit as erfdeel aan sy dienaars, soos dit hom behaag. En die einde behoort aan die Godvreesendes. Hulle het geantwoord: Ons is vervolg voordat u tot ons gekom het, en sedert u tot ons gekom het. Hy het gesê: Miskien gaan julle vyande verdelg, en julle as regeerders oor die land aanstel, dis extra ide, regeerders oor die land aanstel. Dan sal hy sien hoe julle optree. It is now 153. Please join me in the next episode, which is episode number 153 van die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please obtain your free copies from the IDM 0313046883, IPCI 0313060026 or 27, MJC 0216844606, Muhammad's Hardware 0123746102. This copy I got it from Jones, Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them, reward Imam Baker, reward the publishers, financiers, and all those who are giving out free copies of this book. Please remember to subscribe, to follow the channel. Please like, make some comments, and please share this, because by sharing knowledge, you are sharing light. Stay well, look after yourself. May all that is good for you and for your family come to you in great abundance and blessings and afia. Look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ameen. Ya Rabbal Alameen.